abdiisuma leenca baranchii jibbachise. Akkam jirtu gootawwan urjii sabaati maqaa isaaniitu sabatti waamama. Seenaa gootota Itoophiyaa keessatti maqaan isaa urjii ta'ee guddatee kan mul'atu Koloneel Abdiisaa Aagaa. Koloneel Abdiisaa Aagaa Itoophiyaadhaan amma Xaaliyaanitti. Xaaliyaanidhaa gootummaa guddaa raawwachuun haga Itoophiyaatti akkasumas lola Somaalee Itoophiyaa irratti gootummaadhaan maqaa isaanii boollaa ol kaawwatanii nama darbanidha. Jireenya isaanii keessatti immoo maatii horatanii Finfinnee keessatti qe'ee guddaa kaaree 1,300 ol irratti maatii isaaniitiif ijaaranii qe'ee ijoollee isaaniif dhiisanii darbanii turan. Barri baraan darbeetu qe'een goota kanaa sababa misoomaatiin magaalaa Finfinnee keessatti diigamee jira. Kaasaa gahaa waan argataniif ijoolleen goota kanaa faffaca'anii jiru. Amma ijoollee goota kana keessaa warra dhiiraa keessaa lubbuun kan jiru nama tokko Eeliyaas Abdiisaa Aagaa jedhama. Eeliyaas Abdiisaa Aagaa hojjetaa mootummaa ta'ee hojjetaa tureera. Magaalaa Wallisoo keessatti waajjira bishaanii akka hojjete dhageenya. Sanaan booda sababa afaan Oromoo dadhabuu isaatiin gara Finfinneetti hojii gadhiisee deebi'ee akka ture seenaa isaarraa dhageenya. Ergasii ogummaa konkolaachisummaatiin maatii isaa gaggeeffataa ture. Abbaa ijoollee sadiiti. Amma qe'een isaanii sun diigamee waan jiruuf mana kiraa jira. Mana kiraa keessaayyuu ijoollee sadii qabatee nama 5 ta'anii maatii nama 5tu kutaa xiqqoo 3-4 jedhamu keessatti jiraataa jechuudha. Kana qofaa miti. Dhibee istirookii sammuutiin qabamuudhaan namni kun barootaaf maqaa abbaa isaa eegsifachuudhaaf hawaasatti miidiyaatti tuunbahin ture. Amma garuu jireenyi dirqamsiiftee yaalamuu waan qabuuf maatii isaas jiraachisuu waan itti ulfaateef gara miidiyaatti bahee jira. Ijoollummaa irraa kaasee mucaa gootaa Koloneel Abdiisaa Aagaa ta'uu isaatii fi haala nama jiru irratti dubbisnee jirra. Nu faana tura. Abdiisaan abdiisuma leenca baranchii jibbachise. ኤልያስ አብዲሳ አጋ እባላለሁ። የተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ወሎ ሰፈር አካባቢ ወሎ ሰፈር ተብሎ ነው የሚጠራው እዚሁ አዲስ አበባ። እዛ ነው የተወለድኩት እኔ። የምሰራው የግል ስራ ነው። አንድ ድርጅት ውስጥ በሾፌርነት ነው ማገለግለው። አመት ከምናምን በፊት ትንሽ ስትሮክ መጥቶኝ ህመም ላይ ነበርኩኝና አንደበቴም ተይዞ በቃ ስራ አልቻልኩም። መኪና መያዝ አልቻልኩም ነበር እና ብዙ የመርሳት በቃ የመናገርም አልችልም ነበር እና በፎቶግራፉን ያያየው ፎቶግራፍ በ1962 ኮሎኔል አብዲሳ አጋ አባቴ እጄን እንደዚህ ይዞ ነው ፎቶ ያነሳኝ። ያ ፎቶግራፍ በጣም የምወደው ፎቶግራፍ ነው። እኛ ጥሩ ኑሮ ነበር የምንኖረው። ግን አባታችን ያው አይቀመጥ አገር እንጂ ቤት የለውም ወታደር እውነት ነው እንደዚህ ይባላልና እሱ አይቀመጥም። እኛ ተወልደን እኮ እሱ የሶማሌ ወራን ነበር። 2 ጊዜ ነው ኢትዮጵያን 2 ጊዜ ነው ሶማሌ የወረረችው እና የመጀመሪያውን እሱ ነው በቃ እዛ መጥቶ ነው እኛ ተወልደን እንደገና ተመልሶ እንደዚህ በቃ አይቀመጥም። እኔ በደንብ ነው ማስተዋውሰው። ወደ 10 አመት ይሆነኛል እኮ እሱ ሲሞት እና አባታችን እዛ ትልቅ ቦታና ቤት ነበረን በዚህ ወሎ ሰፈር ላይ እና ሰርቪስ ቤትም ነበረ። እዛ ላይ አባታችን እናታችን እዛ ሰርቪሱ እንደዚህ ክፍት ነው እና እዛ ቁጭ ብለው እኛ የዚህ ኮባ ቆርጠን እንደ ጠመንጃ ሰርተን በሱ ፊት ሰላምታ እየሰጠን እናልፍ ነበርና ያ ነገር ሁሉ ትዝ ይለኛል። አባታችን ትምህርት ቤትም 5 ኪሎ ከጥላውን ገሰሰ ልጆች ጋር አብረን እንማራን ነበር። እኔ ትዝ ይለኛል ምን ያህል የሚባል ልጅ ነበረው ጥላውን ገሰሰ። Abdiisaan abdiisuma leenca baranchii jibbachise.
ማርያም ቤተክርስቲያን የምትባላለች እዛ ስንማር ትዝ ይለኛል። እስከ 5ኛ ክፍል ስደርስ ነው አባታችን የሚሞተውና እስከ 5ኛ ክፍል እዛ ማር ነበርና ያንን አስታውሳለሁ በደንብ። እሱ 1970 ዓመተ ምህረት ሞተ። እኔ ልክ የዛን ጊዜ 5ኛ ክፍል ነበርኩ። 1973 ዓመተ ምህረት 8ኛ ክፍል ነበርኩኝ እኔ ትዝ ይለኛል። ከዛ በኋላ ነው በቃ ቤታችን በቃ እኔም በቃ ብዙ ነገር ብዙ እንትን ነው። ከዛ 12ኛ ክፍል ከጨረስኩኝ በኋላ የወለጋ ሰው ናቸው እዚህ አቶ ብሩ ኢቲሳ ይባላሉ። የውሃ ልማት ስራ አስኪያጅ ነበሩ። እሳቸው ጋር ቀጥ ብዬ ገባው በ1982 አካባቢ እሳቸው ጋር ገባውና እዚህ ውሃ ልማት መገናኛ አካባቢ ነው ያለው ውሃ ልማት። እዛ ገባውና የወለጋ ሰው ናቸው። እሳቸው ጋር ገብዬ የኮሎኔል አብዲሳ ጋር ልጅ ነኝ ወረቀት ጽፌ አስገባሁኝ እና ስራ 12ኛ ክፍል ጨርሼ ምንም ስራ የለኝም ብዬ እዛ አስገባሁኝ። ከዛ እሳቸው ናቸው ውሃ ልማት ውስጥ እንድገባ ያደረጉኝ። ከዚህ ተልኬ አዲስ አበባ ነው ወሊሶ በ1982 ዓመተ ምህረት በሳቸው ምክንያት ነው እዛ የመንግስት ስራ ገባው። 14 አመት ሰርቻለሁ። 14 አመት እዛ ምን ተፈጠረ መሰለ እንግዲህ እኛ ተወልደን ያደግነው እዚሁ አዲስ አበባ ነው። እኛ ኦሮምኛ መናገር አንችልም። እዛ ከሄድኩ በኋላ ነው እንደውም እኔ ኦሮምኛ ሰማለሁኝ ትንሽ የምናገር ነበረ። ግን ያው ምን ተፈጠረ መሰለ ክልል ሲመጣ ቋንቋውን መናገር የማይችል ሰው በኃላፊነት ቦታ መቀመጥ አይችልም ተባለ። እኔ 3 አመት በኢቲገፈተማ ፋይናንስ ሆኜ የሂሬጋ ነው የሚባል ኢቲገፈተማ ሂሬጋ ሂሳብ ኃላፊ ማለት ነው። እዛ ሆኜ ወሊሶ የከተማ ወሊሶ ውሃና ፍሳሽ ሂሳብ ኃላፊ ነበርኩ። ከዛ በኃላፊነት መስራት አይቻልም በደም መጻፍም መናገርም ያልቻለ ሰው ተባለ ሲባል እኔ ደግሞ ያን ጊዜ መጻፍ 3 ወር አብዲሱማ ለንቻ ፈረንቺ ጅባጅዜ ቆቤ ተምሬያለሁ። ግን ያው እንግዲህ በደንብ ፐርፌክት አልነበርኩም እና ያው እንትን ሲመጣ ሌላ ሰው ቦታውን ያዘ። እኔም ደግሞ ያው በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ቦታውን የሚይዘው ሌላ ሰው ሲሆን ደሞዙ ጥሩ ቦታ ገንዘቡ ደሞዙ ጥሩ የሚከፈለው ለኃላፊነት ቦታ ያለ ሰው ጥሩ ደሞዝ ያገኛል እና ያንን ከለከሉኝና ሌላ ሰው ያንን ቦታ ሲይዝ ያው በቃ እንዴ ለምን ብዬ ማለት ጀመርኩኝ። እስቲ ሌላ አማራጭ መፈለግ አለብኝ ብዬ ከወሊሶ ተነሳው ወደ አዲስ አበባ መጣው። የአባቴና የእናቴ ቤት እዚህ ወልዱ ሰፈር ገባው። ቤቱ ባጭስ ነግረህ ለልማት ይፈልጋል ተባለ። ያ ወሎ ሰፈር በሙሉ እንዳለ ነው የፈረሰው እኮ እና የኛም ይፍረሳል ተባለ። ከዛኛ ብዙ ለፍቻለሁ በጣም። እናቴ በህይወት ነበረች ያን ጊዜ አልሞተችም። ከሷ ጋር ኩማ ደመቅሳ ቢሮ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ነበር እሳቸው ቢሮ ገብቻለሁ። ምን ይዤ መሰለ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት በህይወት የሉም አቶ ሊቀ ቱግሃን አስታጥቄ የሚባሉ ነበሩ። እሳቸው ጋር ቢሮ ገባው እና ደብዳቤ የድጋፍ ደብዳቤ ለአቶ ኩማ ደመቅሳ አጽፌ ቤታችን እንዳይፈርስ እንደዚህ የሚገልጽ ደብዳቤ ይዤ እሳቸው ጋር ገብተናል። ያንን ደብዳቤ ከተቀበሉን በኋላ ግን ምንም እንትን ነገር አልሰጡንም፣ ምንም መልስም አልሰጡንም። በቃ ማንም እንደሚፈርስ ፈረሰ። እናታችንም ከዛ በኋላ በቃ ሞራሏም በቃ ዝቅ ማለት ጀመረ። በጣም ሚዲያዎች ላይ የተወሰኑ 1-2 ሚዲያዎች አቅርበው ነበረ። ቤት ድረስ መጥተው
እና ያው እንደዚህ አይነት ስሜት ስላለኝ ነው ያንን ነገር ችግር ውስጥ ስላወንኩ ልጆች ስላሉ አሁን እንደ ልቤ ሮጬ መስራት ስለማልችል የሶስት ሴት ልጆች አባት ነኝ አሁን እና እነሱ የግድ ማደግ አለባቸው መማር አለባቸው እና እንጂ እኔ ሚዲያ ላይ መውጣትም ፍላጎቴም የለብኝም ነበረ። ልጄ ናት በጣም አስጨንቃኝ ወደዚህ ነገር የመጣሁት። እንግዲህ እንደዚህ ነው በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ሀሳብ እንትን ያለው ጎቶኒ ሰባዋ ማሙ መቃሳኒቱስ ሰበቲ ዋማማ ጀነ ኢልማን ጎትታ ረኮት ክፈን ሙለተን ሄዱነ መገዲሲሳ ኮሎኔል አብዲሳ አጋ ቢያፍ ቡአ ጉዳ ቡሰን ኢልሚሳኒ ማቲንሳኒ ሐለ ከናን አርገሙን ነመገዲሲሳ ሞቱማ ፈቦቲ ቀበኛ ራዋ ጉዳቴ ገማ ሜ ኦቦ ኤልያስ አብዲሳ አጋ ፍንፍኔ ተከ ጉዳተን ንትመን ፍሮተ ሳኒ በከ ዳሎታ አብዲሳ አጋ ነጆ ከነን ጅረን ፍሮተ ሳኒ ጁ ወልቤ ኩላታ ከንጀሩፊ ጋፈኔ ፍሮማ ዲጋ ከን ቀበን ኦቦ ማርቆስ ኃይሉ ነጆራ ከዱፈን ንትመኒ ረጋ ገረገራ ዋይ ኮሎኔል አብዲሳ አጋ ፈከስመስ ማቲ ሳኒ ሱራወኒን ደገሩአን ንተገርሲሰኒ ጅሩ ሰወደፍኔ ወልት ደቢና አይ መቃንኮ ማርቆስ ኃይሉ ነጭ አካንጂ እኔ አብዲሳ አገይቲ ወርካን ወሲረቱ አመን ነው ከናዶ ከኛ አብዲሳ ሲለከኛ አቤኮ ዶብለ ሰጥቶላችሁ ከና የሙን ጀዱ አዲ አብዲሳ አጋ ደሱ አቃቃዩን ኮ አንገባ ኩትሱ አዲ አብዲሳ ላ መቃንሸሽ አከኒ ጫከሙ ሰሙ አቃዩን ኮ ሞ ሎላ ጫካያ አከኒ የሙ ኩትሱታቱ ሎላኒ ማውጋ አል መቃናኒቲ አከኒ ጫካዳ አባ አብዲሳ አገይቲ ኤርመኒ አብዲሳ ኢሳለማን ጁዳቲ ጎዲና ወለገሊጣ አና ነጆ ናኖ በስካነ ከዳነ ማረቲ ኡሪ በረ አከለ ኮሳ ኢትዮጵያቲ በረ ኮሳ ሰገር ኮኖ ኮኖ ኮኬሳ ወይ ኮዳን ወይ ኮኖ ኮኬሳ ነመጠላታኒዳ ኤጋ ኡሪ ሳንዱን ከደርበን ሞባንቲ አሳው በርባቱ የሮ ነገር ዲማን ባይ ዲኒቲማ ሃሉ መከና ነው ጅንጅራ ጠኒቲ እንጋሪ ግናል ኮኖ አብዲሳ አጋ ወራነት ገለኒ ወራና ቢሮ ማረቀኒ ሮማ ሰማ ከሰሩ በደማ ኦለ ቋን ባየን ገገፈመቲ አላ ከናን ቱሬ ጀቹን መርባለ ሩጋዋብ ሲከ ሜ ኮሎኔል አብዲሳ አጋ ጆሌ ሄዶ ከቀበሊዳ ሀዳ ወራ ለመሰከ ቀበሊዳ ከን ኦዴፈኔ ሴና ከና ከሚን ቤቱ ጆሌ ሳኒ ሰከጋን ማለከረከ ጅረን ቁበ ቀብዱ አመተ ኮ ከናም ቤቁ እጅጋዩ አብዲሳ ቤካ ንብራኑ ነገር መልቦን ጅቱ ከበርተኛ ከይቱቴ እዮብ አብዲሳ ከንጀነም ስንቱሬ ዳ ድቡ ቢረኒ ለተራነ ኮሎኔል አብዲሳ ጆሌ ባይ ከብጀረኒ ስሉዴፈማ አኒጋ አነነም መግጽ አርገው ጅኒኒ ጆሌ አብዲሳ አጋ ጅን ሀሳ ጀመሬ አማራ ኦልቤከ ጅና ሰሬ ወረጋት ስሪትስ በይቆናን ቤቋን ኤልያስ አብዲሳ አጋ ብቻ ኤልያስ አማ ሀለ ጋሪ ረከን ጅራ አርግኔ ጅራ ሳዱፍተኒ ሲኒ ሁበቹ ሜ አከምቲ በከ ከለተር ገምዳ አን ኤጋቲ አቁን ስለ ጀርፓንቲ ሜ ማቃቆ ሲኒ ሴራ አን ፋቲንኮ ኤልያስ ጅን ሮማ ኢጋሚ ግናተ ቀብሉ OBS sagantaa qopheeffatee jira eeggattuu argamaa kan jedhamuun waamichi nagahee jennaan dhimma boleessa kootii kanaatii fi bira gahee adda baafadha kan jedhamuun godina Wallagga Lixaa aanaan Ijjooti ba'een deemsa guyyaa lamaatiin dhufee isa bira qaqqabee amma dhufee arguu OBS qopheen mana jedhamne kunuun hojii keenyaan kana namni qopheessee dhiyeessu kana isarrattis keessummoonni adda addaa dhiyaatanii yommuu isaan yaada akka dhiyeessan ofii kootis baay'ee itti gammadee haalli keenya jiru OBS ergee yommuu gara fuulduraatti waan yaaduuf jedhu gaa isatti argamu akka inni argamu ginaatanii aadaa jiruufanii egaa irmatti hirmaachuu kanaaf dhufee hirmaannaa kanarratti immoo gammachuu cimaan natti argamu ammas immoo xaanaan OBS umurii dheeraa kennuu fi mootummaa wajjin isa ta'uu abbaa qabeenyaa wajjin isa ta'uu rakkoo obboleessa keenyaa kan obboleessa kootii kana akka inni dhibba amantaan biyyaatti qabuufan irratti argamuudhaaf kiiloomeetira 500 deemee suuraan kun bara 1992 yeetinaa Wallagga Lixaa Aanaa Wallagga Lixaa
aanan ijoo dhufanii biyya dhaloota isaaniitti isaan kan ka'anidha. Suuraa inni kun amma asitti agarsiisaa jiru kun immoo mucaa isaanii Eliyaas Abdiisaa wajjin kan isaan bara lubbuudhaan jiran ka'anii amma mana ka'anii dabarsaan dhala isaanii harka jirudha. Suuraan kun immoo warra isaanii qalama warqi zallaqee bara 2010 dadhaban. Walumaa galatti yommuu lubbuu isaanii darbes immoo lafa Leetinaa Koloneel Abdiisaa Aagaatti waanamanii 4 kiilootti Masqala Sillaaseetti Owwaalcha Leetinaa Koloneel Abdiisaa Aagaa duukaa bukkee isaa isaan cinaa haadhaniitiin iddoo tokkotti owwaalanii footoon lamaan isaanii walitti maxxanfamee owwaalcha isaanii bakka tokkotti argamama yoona. Alaan kun immoo alaa bara 1964 Leetinaa Koloneel Abdiisaa Aagaa koloneelummaa isaanii fudhatanii biyya dhaloota isaanii Abbee Kootiin Haayiluu Lolaaf obbolee isaanii Abarraa Aagee fi isaan erganii waggaa 53 Abbee Koo harka taa'ee an harka fuudhee waggaa 53ffaa gahee taa'u isaatii suuraa dabdaabbii kun inni barreeffame bara 1964 suuriin dabdaabbii kanaa waggaa 53. Keessi isaa maal jedhamee sariitti waan argu jira? Keessi dabdaabbii kanaadha. Inni kaani bara Leetinaa Koloneel Abdiisaa Aagaa Leetinaa Koloneelummaa argatan uummati jaarsoodha. Ammi firaa Leetinaa Koloneel Abdiisaa Aagaa namni keenya koloneela nuu ta'ee kunoo immoo gammachuu keenya ibsine jedhanii bara 1964 firoottan isaanii Abbee Koo Haayiluu Lolaa fi Abarraa Aagaa obboleessi Leetinaa Koloneel Abdiisaa Aagaa walii galanii aanaa jaarsot gibjaa mana ato indaalammaa isheetti ittiin godhanii maqaa uummata nama gisee sanaa nama 65 qonarra jira. Nama 65 kana keessaati yoo baay'ate amma namni 6-7 jira. Inni kaan kan lubbuun isaa darbe. Suuraa ilaalli bal'aan amma jiru kun immoo qabxii 9 qabaa. Gibjaa kana godhanii fi Abbeen Koo xalaa gammachuudha Leetinaa Koloneel Abdiisaa Aagaa itti dhaamanii jennaan Leetinaa Koloneel Abdiisaa Aagaa yekkaabii gaafa 11 bara 1964 deebii gammachuudha biyya jaarsootiif deebisanii barreessanii har'a suuraan kun itti barreeffameeti waggaa 53 64 amma irraatti ilaalaa kaa bara 53 fida dabarsa Abbee Koo harkaa fuudhee kanan kaa'ee yoonaan ga'eera. Abdiisaan abdiisumaa leenca baranchii jibbaachisee. Eliyaas maatii kana qabatee rakkoo kana keessaa bahuudhaaf hawaasaatti dhufee jira gara miidiyaatti. Egaa miidiyaaleen dubbisaa jiru. Isaan keessaa televezyiiniin OBS isa tokkodha. Sagantaa ayyaana bara haaraa isaan biratti hojjetanii yeroo jiran arganne. Sagantaa kana irratti hundeessitoota wiirtuu miidiyaa keessaa tokko kan ta'an Injiinar Dallee Malaakuu argamaniitu kennaa isaaniif godhanii jiru. Isaanis dhaamsa dhaamaniin hawaasi bira dhaabbachuu akka qaban mootummaan bira dhaabbachuu akka qabudha. Miidiyaan yeroo hundumaa wantoota tokko ifatti baasuudhaaf gahee guddaa qaba. Kanarraati waan gaarii baranne seenaa goota baay'ee ijoollee goota baay'ee warra babbareeyyii jiran barbaanne walitti qabne uummataaf dhiyeessuudhaaf akka hojjennu ergaa dabarsuun barbaada. Sagantaan kun mana maatii goota Eliyaas Koloneel Abdiisaa Aagaatti argame karaa ajaa'ibaadhaan guyyaa ayyaana kana dabarsuudhaaf gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Barbachuudhaaf haala baay'ee bareedaa walitti haasaa turre. Sagantaa baay'ee gaarii ture. Sagantaa miira keessa nu galcheedha. Seenaa akkasii dhaga'uunis seenaa gootaa dhaga'uunis baay'ee namatti tola. Manni isaanii keessa taa'anii ayyaana dabarsuudhaaf mijataa waan hin turreef kan sharaa keessa teenyee ayyaana kana dabarsine. Kanaaf namoonni seenaa kana dhaggeeffatan, namoonni miidiyaa kanas dhaggeeffatan wanta ammaa waan kanarraa waan guddaa hubatanii maatii goota kanaa bira akka waliin ta'ee maatii goota kanaa rakkina eenyummaa kana keessaa akka baasnu ergaadhaaf kennu barbaada. OBSnis baay'ee galateeffachuu barbaada. Egaa walumaa galatti
Gareen wiirtuu miidiyaas bakka kanatti argame waan arge taajjabeetu jira. Mootummaarraa, abbootii qabeenyaarraa, hawaasa maraarraa maatii kana jajjabeessutu eegama. Ulfaadhaa. Abdiisaan abdiisumaa leenca baranchii jibbaachise.